Bagaetsho madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV. Tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Kamoso ke kopano ya bobegakgang ya lenaneo la tiragatso la thebolelo ya ditirelo. Mo go tse dingwe, Ramatlotlo wa tlholetse dingwaga di le 10 kwa kgolegelong ka ntlha ya tsietso le go tlhatswa madi. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Tonakgolo ya porofense ya Northwest Lazarus Kagiso Mokgosi o tla etelela pele maloko a khansele khuduthamaga ka moso mo go itsiseng bobegakgang ka ga lenaneo la tiragatso la thebolelo ya ditirelo la puso ya porofense. Khansele khuduthamaga e tla bo e golagana le maloko a bobegakgang lekgetlho la ntlha morago ga puo ya maemo a porofense ya 2025 e dirilweng ke Tonakgolo ka Tlhakole. Kitsiso ya bobegakgang ya kotara eno e tla tlhoma mogopolo mo dithulaganyong tse di tsweletseng tsa puso ya porofense ya go batla ditharabololo tsa go lwantsha botlhokatiro, lehuma le ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa go tshela, go tlhokomela dikago tsa setšhaba gammogo le go aga tirelo ya setšhaba. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, Kgotlatshekelo e kgethegileng ya bokebekwa jwa kgwebo kwa Mmabatho ya tlholetse Jan Jacobus van Niekerk wa dingwaga di le 39 kwa kgolegelong ka ntlha ya ditatofatso di le 157 tsa tsietso le di le 35 tsa go tlhatswa madi. Seno ke ka ntlha ya fa magareng ga Ferikgong a tlhola malatsi a le 5 ka 2017 le fa Phukwi a tlhola malatsi a le 29 ka 2022 o ne a dira ditlankana tsa tumelelo ya go ntsha madi ka tsietso, a bua maaka ka tirisano go fetisetsa madi a khamphane mo diakhaontong tsa gagwe di le 6. Re di wetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Lefapha la Boitekanelo kwa Gauteng le itsisitse maikaelelo a lona go ikuela mo katlholong ya sešweng ya gore le palelwa ke go neelana ka ditirelo tsa go alafa batho ba ba tshwaeditsweng ke khensa. Ba Mokgatlho wa Cancer Alliance ba tlhatlhetse molato kwa kgotlatshekelo kgatlhanong le Lefapha la Boitekanelo ka dipego tsa gore ba gateka ditshwanelo tsa balwetsi. Ba Cancer Alliance ba re balwetsi ba feta 2,200 fa e sale ba emetse gore ba alafiwe sebaka sa dingwaga di le tharo. Seno se diragala le fa ba Lefapha la Matlole kwa Gauteng ba abetse Lefapha la Boitekanelo matlole dingwaga di le 2 tse di fetileng gore ba thuse balwetsi. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente wa naga ya Amerika Donald Trump o itsisitse fa oketsa lekgetho la dithoto tse di rekisiwang ke dinaga tse dingwe go begwa fa seno se tla ama thata baeteledipele ba dinaga dingwe. Maabane Trump o saenile melao ya gore lekgetho la dithoto tse di rekisiwang kgotsa tse di rekisiwang le okediwe. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba mme re tswelela pele ka tsa kgwebo. Ntlokokwano ya Bosetšhaba e amogetse Molaotlhomo wa Letlole le Letseno wa 2025 jaaka o tlhagisitswe ke Tona ya Matlotlo Enoch Godongwana. Molaotlhomo yono o akaretsa dikatlanegiso tsa gore Lefapha la Matlotlo le tshwanetse go fiwa malatsi a le 30 go tla ka ditsela tse dingwe tsa go oketsa lekgetho. Lekoko la Democratic Alliance le le leng molekane yo mogolo wa lekoko la ANC mo GNU ga le a tshegetsa pegelo mme seno se dira gore lekoko la ANC le batle tshegetso mo makokong a akaretsang Action SA a kwa ntle ga GNU. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Batshameki ba setlhopha sa Banyana Banyana ba ikatisetsa pele ga metshameko ya botsalano ya ditšhabatšhaba kgatlhanong le Malawi jaaka karolo ya go sireletsa serwalo sa sejana sa ditšhaba sa Aforika sa basadi ka Phukwi. Setlhopha se se tshegediwang ke SASOL sa mokatisi Desiree Ellis se tla tshameka kgatlhanong le naga ya baagisane ka moso le Labobedi kwa University of Johannesburg. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Hollywood Sharks, Vodacom Bulls le Emirates Lions di tla lebana le dikgaisano tsa makgaolakgang tsa EPCR
palela maemo a kotara ya makgaolakgang mo mafelong a beke ano. Emirates Lions ba bone maemo mo motshamekong wa ntlha wa go fetsa maemo a bone mo kgaisanong ya EPCR Challenge Cup. Hollywoodbet Sharks le Vodacom Bulls di tsenetse kgaisano kwa Europe ka go tsaya maemo a botlhano mo Investec Champions Cup. Vodacom Bulls e tshameka le Bayonne ka Lamatlhatso, mme Hollywoodbet Sharks e tla tshameka le Lyon ka Latshipi kwa France. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Kamoso ke kopano ya bobegakgang ya lenaneo la tiragatso la thebolelo ya ditirelo. Mo go tse dingwe, Ramatlotlo wa tlholetswe dingwaga di le 10 kwa kgolegelong ka ntlha ya tsietso le go tlhatswa madi. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhelela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, motho weso sala sentle.